Novi Sad, izbori 2016. I pored teze da će republički izbori zaseniti sve ostale, mnogi upozoravaju da će se najoštrije bitke voditi na lokalu. Šta stranke nude građanima? Koji su im prioriteti? Kako vide komunalni sektor? Kakvu će socijalnu politiku voditi? Na koji način će privući investitore, zapošljavati, razvijati kulturu, sport i turizam? Na ta pitanja stavove sučeljavaju predstavnici prve 4 proglašene izborne liste za grad Novi Sad. Dina Vučinić, Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Robert Kolar, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak. Slobodan Cvetković, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma. Đura Đakšić, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Sučeljavanje, sreda u 21 na RTV-u 1.